Hey abakunzi ba Cape Max TV twongeye kugaruka. Cape Max TV uyu munsi irakuzanira filime zigezweho. Uyu munsi Cape Max TV irazana filime idasanzwe y'umukozi w'Imana wibwe ijambo ry'Imana aryamye. Bwararyamye ari kurota biragenda bite ngo araryamye akarota nabi ameze nk'uwasitaye ku kiringiti. Hakurya barakwereka umurwa udasanzwe. Uriya murwa ni umurwa umukozi w'Imana araryanyemo aruhutse ari kumwe n'umufasha we. Barakwereka bararyamye bamaze kuryama yatangiye kurota umukozi w'Imana yaratangiye kurota. Hey umugore kirere irashya umugabo yagiye mu mwuka arimo ararota. Hey kurikira hakurya barakwereka Diamond ari kuri mudasobwa. Hey isi ya none ni mudasobwa. Kurikira kumbe hakurya umukozi w'Imana yagiye ari kurota yiruka ari mu muhanda wa gari ya moshi. Diamond yicaye mu muhanda wa gari ya moshi ari kwandika arandika ikireka turore. Yaraje yamuguguyeho. Hey biragenda bite reka turore. Oh my god yarirukanse umukozi w'Imana ari kurota arirukanka arahunze. Hano hakurya naho barakwereka rya Diamond ryarahunze ariko ryirukankana ijambo ry'Imana. Yari yibye Bibiliya. Diamond yibye Bibiliya cyatangiye kumukanurira Diamond umukozi w'Imana afite inkota mu kiganza yuzuye amaraso ahantu hose. Yamurakariye batangiye kurwana igipfunsi umugeri ararwanye. Nambare mu marimbi agiye kumunogoramo amaso Diamond ariko yafashe inkota arayimutikura. Umukozi w'Imana arayimutikuye. Diamond ari hasi ntiyarangirije umukozi w'Imana yamujombye icyuma. Dore inkota ngiramusatura. Hari umunyururu wari kwirimbi niyo yarawufashe aramuzirika. Afata ya briefcase. Muri briefcase harimo iki? Kurikira. Yarirukanse anezerewe hakurya ari kurota. Indoto yarazirangije dore barakwereka avuye mu ndoto. Hey Love, what's wrong? yaravuye ahantu hadasanzwe. Ndi kurota ndi mu biki. Agafilime nuko kagenze. Nugira urota ugutsinda ntukarote umere nk'abandi bagenda bakagenderayo. Twe twarakebwe vuga haleluya ariko se nawe ariko akose wowe ukurikira kano gafilime vugira ngo haleluya. Agafilime nawe karangiriye.